Pag nagsaksi nakita niyo katali halom simbay ni pausok pagubay kita niyo pamas pabata sin pag-alal ni kan Muhammad Irwin. Siya tayo nga sin paano? Arnahal. Sarantag bisa. Masih ang katluan sa murah-murahan sumanang kamu basi nasawa mo sa pagtala. Alam kusog ka sa ikaw mo iban. Alam rahmat iban iman kumusin Tuhan Rabbul Alamin. Insyaallah taala nakausaha mo. Kamikya insyaallah. Iman marami may kanji pagay ko insyaallah. Gubor na saan ito mo patong dito. Atong. In mahalin ni sin kawalon tagwalo. In masingan bulawan wala tiutat pila susok pila kumpol. Yung panting na noon ni minggat pasal in mahalibang basingan ini suko sin babae. Misan niabot lang takawan tagupati nanak wayron na kausbaha di kita magkaharus magkausbaha. Abata bang wayron mahal basingan ta. Ini kadto mo pa asawa mo. Bangko magkausaha kanapan mo basingan in asawa mo. Ba't ko aunhak si maas mo mag-apo lang taha anak mo. Yan ang kita nyo ha. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal awwalu wal akhiru wal jahiru wal batinun wal gaibul gaib was sahadati warrahmanur rahim. Bismillahi tawakkaltu huwa rabbul arsyil azim. Ya wa Tuhan nafsul mutminnatur rajina ala rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Ya Allah ya Tuhanku hialupuna kaimu in bayuhoko iban sin atayku serta sumud na ako baawal ka Islam iban pa iman baranku sumud pa atayku sumud pa imanku sumud pa nyawaku sumud pa rasyaku sumud pa waktu sumud pa kudaratullah iban pa rahmatullah di dalam kadimullah min ibadika salihin. Sumud pa nur Muhammad sumud pa ruh Muhammad sumud pa wujudullah ampain wujudullah nagpamisra sin rahmat iban nikmat pahadrat sin Tuhan ku Rabbul Alamin. Ya Jabrail, ya Mikail, ya Israfil, ya Ijrail, Abu Bakar, Umar, Usman, Ali, Kiraman, Katibin. Pag nagsaksi na kamu sin hinang piagdakan kako diin na ing kaingatan ko iban sin kagausan. Akar na sin Tuhan sarta sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam magpasampay sin hajat maksud paghalal ni kakan Muhammad Irwin Matukan Fatima Arna. Pawajibal ujud, pawajibal kadim, pakatan ikmanya, pakatan sahabatnya, pakatan aulian bias-bias suhada, pakatan alam arwah iban lapal jalal. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa tubu ilaihi wa ila jami'il halqihi min jami'il ma'asi wa dunub min jami'il makari Allahu qawlan wa fi'lan wa ta'atan wa ibadatan wa amalan salihan wa samman wa basaran wa hasiran nas'aluka taubatan wa salamatan wal hidayatan inna Allaha ghafurur rahim. Innani bari'un mimma yaktari al-kufra bil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu syariat ilmu hakikat iman Islam tauhid marifat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Haji Akbar Sultan Kamanyan alif awal kahui Mabu Adam. Mahamut mahamungo mahamut mahamulia hamut muta'alia pantai Madinah talang taluas. Sakalian alam wajay tuni batik na kau pagnek saksi na kau ipanugtog ta na kau ding hapat pidyo alam papitong lapis langit. Papitong lapis lupa ikaw ni magpasampay sin hajat maksud sin pahalal ni kakan Muhammad Irwin Matukan Fatima.
وروح وريحان وجنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين Suhudatika ibadatika wa marifatuka ya Allah ya Rasul ilahi Rabbi antar maksud ahlan nikah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad madamatis salawat tujupa Nabi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad madamatir rahmat tujupa Tuhan. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad madamatin nikmat tujuh pabaran. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad madamatil barakat min yaumil salamat ahlan nikah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. La haula wa la quwata illa billahi aliyul azim. La ilaha illallah wasiul alim. La ilaha illallah wasiur rahim. La ilaha illallah wasiul karim. La ilaha illallah luqmanul hakim. La ilaha illallah malikul hakul mubin. Muhammadur Rasulullah sadiqul wadul amin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Wal awwal wal akhir wal jahir wal batin wa niyatan kabul wal maqbul. Laisa kamislihi sayun wa huwa samiul basir. Al barakat Makkah Makkatul Madinatul Munawwarati Abu Abdullah wal Kabatul Baitullah Baitul Haram ya Allah ya Rasulullah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anjalan nur ya anjilur rahmat. Allahumma anjalan nur ya anjilur nikmat. Allahumma anjalan nur fi dhulumatil barakat min yaumil salamat ahlan nikah. Ja'alahu ka'batal baitul haram dawaimhu ya halal islam wa safaatil islam wa daulati sahibul iman wa barakat fi dalilul Qur'an wa marifati suhud kalamur rahman liqaumil muslimin wal muslimat. Kunjatullah wa payakun sifatullah wa balik haqqudaratullah rahmatullah wa kun insan sahaya Allah. Allah Nabi Muhammad Siddiq ya Rasulullah. Allahumma sabatina wa sariyatina wa tarikatina wa haqiqatina wa marifatina wa bujan bina wa salamatana lil muslimin wal muslimat al aya'i minhum al amwat wa munjilul barakatu ya qadil hajat selamat ding hadlau dunia sampai pada akhirat innaka ala kulli shay'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Fazkur ni'matullahi wa kuntum qalilan. Al-Fatihatul lana wa lakum ya hadirun wa ghaibun wa walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa man sahina wa auladikum wa man sahina wa liman awsa'na wa naulahu ta'ala yati kulla say'in sulahu wa man yurbillahu wa rasul wa yakfabu alayna bihil islam wa yatawaffana alayhi wa jami'i likulli niyatin wa nahatimu biha ija hadiratin nabi sayyidina wa nabiina wa habibina wa safiina wa juhurina wa mauladina wa maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwaji wa dzurriyyati ahlal baiti sadatad dunya wal akhirat wa mulukil nur sayyidina Rasulullah asma'in sayyun lillahi al-fatihah salamatan ahlan nikah. Al-Fatihah billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab
wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Barakat suratul Fatihah, barakat surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika la hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man jalla yasbahu innahu illa bi izni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wa wasi'a kursiyyus samawati wal arda wa la yahuduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Sa'idallahu annahu la ilaha wal malaikatahu wa ulul ilmi qaiman bil qisti la ilaha illa huwal hajijul hakim. Inna dina indallahi islam wa ni'matul qulubukum qalilan wa ma'akum siddiqu fid dini wad dunya wal akhirat. Qulillahu malikul mulku wa tu'ti mulku man tasa wa tasnu mulka liman tasa wa tu'zilu man tasa wa tudzilu man tasa bi yadir khair innaka la kulli shay'in qadir. Wa tujilul laili fin nahar wa tujilun nahari fil laili wa tujilul maita minal hiya wa tansruku man tasau bi ghairi hisab ilaihi ya rabbi antar maksud. Ahlan nih kaum umat Nabi. Berkumarkakot ikaw mag-ano kung ito kabibiyat kalau manahina mo ipabiat kau kako minsan kau bibiyat na sin pag-asawa mo na kau na sinya kaya tulad siya kau kingat-kingat ito mo rin kako kaya kasi sangat na kapatid bang karay pangayok na kita kung minsan nila kawalan na kapamunga ko tawakan kulog amon pa di rungog nila kataan sila na insyaAllah balingkat sa taraya Pak Dadan. Bete sila ko naka. Inasawa mo yan. Yung ama niya magpangtuod kami makarwa. Ina niya pangtuod ang timod. Makarwa na isa. Imot ko sinaw kita na kayo. Dahil ikaw sa iwan namikyan. Pasal lang hilang mo ini. Inahepo mo nawara, magtayo na. Innawara, imbanan niya, mahunsin, inahen timot. Assalamualaikum Pak Anang. Yan ya Pak Dadan. Ano na ba din? Kaya ba itamu sinakikuat mo nung tayo ipakawin na yung mga bata? Adlawin eh, lisag doa. Ah, na biya to. Na okay na ipalanjang tanay ni na sa ni nagkawin na ini. Na okay. Sana mo. Apatid aji to tingin kimawin law nga bay tamo siya. Na okay na. Meron na ba sa lasay na? Kau simpakil nakakawin kayo mo sinakauna. Tagkala nagwakil hina mo ipabiat kau kako. Inshallah ala wa minakali. Biatong desam ko katingat-ingatan. Pagmaap ka mo ayaw maghibok mga kunag-kukuan. Pag kita mahantapin pagdoa ta, iwan mahantapin pagsugsug ta ni kakani. So bang mahantapin pagtiaon sin tao. Amin doa magtiaon mahantap dahil sabing kahuyanan sin sila. Insyaallah ta. Bang mahibok iluhala into magtiaon iluhala dahil pag-usahan nila ito. Kaya kita hipos mo na mo. Pasal pagmat dakuman tabya gatos tabya mga ilo po kamapan kanyo
in mag dua ini biada kita sin sumud palang sin sambayang bang kita nagsambayang mahibok malawong sa tabi. Amang nalawong impakil nagdua bukunda ping kumbang ikam mo bang bukunda mauuti pupuas. Kana mga ako junjung kan yung ayan na magibok. Makajari magibok mong mapuas niya. Agad ko pagaruntan ako magsugsug tawag. Kita na ko padligon. Pango sumisakan padlingon ko. Sa pagaruntan ako magsugsug tawag ha. Isanda kong manduala pal sa lago-lago dusa, malago ng pag. Ang pengkahalan sinjina pagtawad. Bukon sadyaing kahalan sinjina amin. Taon na bukon halal imano siya. At na magbakin doasyon natan. Amin magulin kita kin paisan. Makira la loka jina. Sa intuhan paluli mayorid, intuhan bain ulungon, intuhan bain pasihon, intuhan bain ampunon. Di siya mag-ipon amano siya kapanjarin niya bang niyari kakausan. Kataan sin bardusa bang mangayo kampunan kani ampunon siya. Agad ko. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim taubat. Astagfirullahaladzim taubat. Astagfirullahaladzim taubat. Taubat abdin dalimin la yamliku li nafsin alihatan la ya'lukuna say'an wa hum yu'lakuna wa la yamlikuna li anfusihim darran wala naf'an wala yamlikuna wala mautan wala amwatan wala hayatan wala nusur. Astagfirullahaladzim taubat. Astagfirullahaladzim taubat. Astagfirullahaladzim taubat. Allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi wa ila jami'il halqihi min jami'il ma'siwajin min jami'il makari aw lahu qawlan wa fi'lan wa ta'atan wa ibadatan wa amalan salihan wa sam'an wa basaran wa hasiran nas'aluka taubatan wa salamatan wal hidayatan wa safa'atan innallaha ghafurur rahim innani bari'un mimma yaqtari'al kufra bil iman husna. Astagfirullahaladzim taubat. Astagfirullahaladzim taubat. Astagfirullahaladzim taubat. Ya Tuhanku awal kadim sabrasin Rasulullah sarta aku alif awal aliful jat Tuhanku hamimul haq mukarrimun awal kadim rahasia awal kadim doanya Ahmad Muhammad Nurullah Nurul Muhammad wal hijab wa bijat hijatuhu aqluhu iman binuril Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Astagfirullahaladzim taubat. Astagfirullahaladzim taubat. Astagfirullahaladzim taubat. Taubatkan diriku, kalimpa-limpa aku sampai kepada Tuhanku. Bukun pekerjaan sin Allah Ta'ala. Ayun lata ayun barkama, wujudku wujudullah, doka akhir nyawa. Sifat iman, tauhid, ma'rifat. O Tuhanku, suhud aku tauhidaka, pamharifatullah. Ampunatu udaku, ding tauhidku sampai pekamat. Astagfirullahaladzim taubat. Astagfirullahaladzim taubat. Astagfirullahaladzim taubat. Taubatan nasuha. Taubat sin Atika. Taubat sin Abdullah. Taubat sin Mahadum. Abdullah kalakmatan. Nambungan ko in Rasulullah. Cukup lagi kita papa. Demikian magad ko rin. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati amalina man la mudillahu fala yahdih man la yahdillahu fala yahdih wa sayyidillahu fala hadiya wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal muslimin. Wa ba'du fa inna Allah halan nikah wa nadaba ilaihi wa ramasifaha wa qala ta'ala wa la taqrabud zina innahu kana fahisatan wa sasabila wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu yuslilakum wa qulu qawlan sadida ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayuhan nasu attaqu rabbikumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaan
Wattaqullah allazi tas'aluna bihi warhama innallaha kana 'alaikum rahim. Ya ayyuhalladzina amanu yusli lakum wa qulu qawlan sadida yusli lakum wa yaghfir lakum junubakum wa may yuti'illah rasul faqad faza fawzan azima. Innallaha la yuhibbu jawabina wa jawakat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati fa man lam ya'mal sunnati falaysa. Dungo kawa. Aturan nasabot haut panikain majority ta mag-asawarwa. Tu tugtugupan. Bang kagausan in napakalahir batin. Iwan mapaadil ta sila kata. Bang di da kagausan in napakalahir batin di tara sila mapaadil katian. Malingkat tay nabok kita sawa. Ha? Malingkat tay nabok kita sawa pangganta hikaliw hala sim pamilita. Amin. Maju janain mau maasta malingkat tay nabok kita sawa. Malingkan bang kita halomsan nang beta. Amin keadilan mapaadil takatan kaupat kajan magasawa kaupat. Bahang nabi mapaadil. Amin ayo pakaupat. Amin dua. Mau nitara mapaadil. Biar. Manjari in asawa musin dito pasyakan ina niya. Kay aman. Kay mitinggil siya hakabasin ina niya aman. Atarka di na siya kay mo, di na siya timinggil hakabam. In asawa mo. Samay ta. In tanggung jawab kanya ikaw. Wang kau malasakan ina mo kay amang suway biya dato in kasilasan hain na ama si asawa. Damik ning babae bang siya malasakan ina niya kay mana suwere na malasa siya hain na ama simbanan ning babae. Makan kawa. Makan ko ka. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam lam annahu dinan wal islam. Ingatun ku tuud ingat tauhid buktu tagna kagwa ku ding hakakapila. Suod ko pa ka Islam amma ampa ing ka Islam amun ing kalimatus syahadat dua. Ikay sa syahadat tujuh katuhan ku, ikadua syahadat tujuh penak. Sambat sin hadis parman sin Tuhan bukun na ako kafir Islam na ako. Intagna ka Islam ka ako dito halupa yampat habayratul halupa awal zaman. Bay tuk bay kunsi tubig bahayan na ako ano ding hatuhan. Ako manusikan barang kaba ding halom pagwa bang palam junub bang pagwa isti. Amo na ing kapangsot sin haram mutallak ding halom sin baran ko. Iwaddi maddi mandi manikam. Pabahi mo puti, ampay bahi puti, tumampat pa ugat puti. In ugat puti, tumampat pa atay puti. In atay puti, tumampat pa utok puti. In utok puti, tumampat pa jantong puti. In jantong puti, tumampat pa unod. In unod timibok pa kaliman, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. In gimiba ka ako Muhammad. In imislam ka ako jungjungan ta Rasulullah. In laring piyag Islam ka ako naglapala. Siyang bagpusin lapalo Muhammadur Rasulullah. In Muhammad guru ko, in ali padduman ko, in rasya saksi ko, in istinja upat parakala. Ikay sa istinja pabaran ko ay nulaking. Ikadua istinja paatay ko ilmu laking. Ikatu istinja pahakikat ko hakul yakin. Ikaw pat istinja parasya ko kamalulakin. Amun in kapangsot sin haram nafsu ding halom sin barang. Antara dua jalan tatampat paglabayan mahamud maputi iwan sahayanya barat. Astagfirullah lagim taubat. Astagfirullah lagim taubat. Astagfirullah lagim taubat. Taubat Sulaiman. Taubat Suhaili mandiri jumli Adam Hawa jumlah bardua hu ak wujud Allah ampuna Tuhan. Ing kapangsot ko awal kejadian ding hatubig manikam kum kabka Allah kun payakun ahadukum manikum in liabianku ding hakutak sin Tuhan illa antum bakaun ilah. Asyhadu an la ilaha illallah babur rahmat. La ilaha illallah babu nikmat. Asyhadu an la ilaha illallah an-najatullah. Asyhadu an la ilaha illallah nur. Asyhadu an la ilaha illallah asjud Allah. Asyhadu an la ilaha illallah hukum wujud. Asyhadu an la ilaha illallah hakim maulana bil wujud. Asyhadu an la ilaha illallah ati akbul wujud.
asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal qadri khairi sirrihi min Allah ta'ala min yaumil akhir. Amantu billahi, percaya aku aun in Allahu ta'ala. Magpercaya kita aun in Tuhan Rabbul Alam. Wa malaikatihi, magpercaya kita ha mga malaikat sin Tuhan. Wa kutubihi, magpercaya kita ha kitab sin Tuhan amuna in Quran mahamulya. Itok balta patuhan Rabbul Alamin in pagpercaya ta ha kitab sin Tuhan amuna in Quran. Basal mataw din magdaawa tabiya na baga siya pa majini nasusual sintaw bang kuno Quran da di sa magpercaya in Quran bang ulanan bang basaon sin tubig mahansul lang ko bang kori magpercaya Tuhan matangtang jasad mo way unod mo makati nasakit intaw ito siyang bulan way unod niya nakati nagsimula ka na pamadyo in Quran yari halom sindagal sampai kita muwi diang lahat di sa magkapastas di sa magbaluwa in Quran yari halom sindagal may nang palutuanan di nga kandang dunya sampai pakandang akhir. Wa rasulihi, magparaksya kita harasul daak sin Tuhan namando sin agama Islam. Wal kadri khairi sirrihi, magparaksya kita hauntong mangiiban untong marayo karena deng haullah subhanahu wa ta'ala itok bartay pagsarang sukulta patuhan Rabbul Alamin hauntong mangiiban untong marayo pananamun kau sin Tuhan kasigpitan pananamun kau sin Tuhan kabinsanaan pananamun kau sin Tuhan way pag-usamo itok bal mo in pagparaksya kanyo insyaallah ta'ala wantaminan amin labi aulah itok bal mo in pagparaksya kanya bang kau magkarayhan maramo magnay kadi pabaytuloy sa min yaumil akhiri, magparaksya kita aun in adlaw akhirat asal in adlaw akhirat amunin hula ta salama-lama amunin hula ta kakal di na kita magbalik mari pa dunya in dunya ini amura panayam-nayaman panghapit-hapit in hula ta kakal amunin adlaw akhirat mura tiga mga kita patumtum kukay mo pagkakawati na nagwakilhin ang kako minsan ko biyat mo sini pakil nakauna nagkawin kay mo tinabiyat ako katingat-tingatan mo ada po in pagbibiyat ito ako ni uraring hawalo intag pangadjihan ko in pagpanghati ito amo na siya ko imam kadag ito indagdara si pagbibiyat Sige mo to Siti. ay mo na balilin doon na kawang banghaso pataason mo ni lima mo magpina ka mo magdaog na ka mo ibalasaw bang pakil di mo manjari baliw yung pakil misan pabiya din yung tukas baliw na si pakil ay mo talong ay mo na pakusuan ko so na amin asawang magsalam ka mo o na lang na batong ompan nakabiyat ka niya takdugi lang nang mauni ni mami takdugan ako Okay, mo ba napay mo? Palunok ka na ang mabalin tutuko pasan yung pakil di man jari lokon pakil yung mang lulok kung makubaliw na dito ka magkawin biyaw dito mo mabaliw baliw na lima palunok Katay na lang dyan na kita niyo magkiwa ka na mag-jury ba? tungtuma Ora may suwin ng jury pa. bagyan ko usi kung ibadaw la wayaya wanapsin bitakawlan sa magmukha ko insyaallah pagyan ko kay mo ini in wakil sin usba iwan waris papagbanahon ko na kayo ipati maal nahar di hadlaw dunya sampai padlaw akhirat nihalan mo si harga 2 taw daw basin bulawan pagsabot ko sin bulawan tumtulong tayo mo unko ini kahalal ka bato tayo basta ko nasabot in bulawan in sabag mo tayo mo unko ini kahalal ka in panagnan sa bag mo kako insyaallah ha ang kanad to nasabot pinapapagbanahon kay mo di hakandang dunya sampai pakandang akhirat pasal in pag-asawa bukon paneman in pag-asawa pakayan taring hadlaw dunya sampai padlaw akhirat kasyaman tagsya min dagbusin babae bangkit ta adlaw kamatay na adlaw akhirat ta patudlong kita sin asawa ta kasyaman tagsya mang dagbus ka tan sin asawa haunulong na asawa mo rin itudlo mo kay tudlo na ko rin ang karagbus ka tani wa asawa
Ayan. Buka ako na kataan. Tayo mo ang pinikahal ka ako. Hindi na ko magsabot sinasawa mo, pasalubos ko na siya sabutin na sawa mo, manay mahirap naman ko. Basta ko nasabot yung bulawan, yun sa magmukha ko, tayo mo ko inikahal ka ako. Yung palagnan, pag yan kusin usi kung ibada wala, wayaya, wanapsin, bitagawala, isaw. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hadi, ya hadi, ya hadi ilaihi antar maksud waribatal maksud ahlan dika karena Allah karena Muhammad. Innal ladzina yubay'unaka innama yubay'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakasapa wa man yankusu ala nafsihi wa man awfa bima hada alaihi Allahu pasanuti ajran abdiman. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulun nabian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasul. Alhamdulillahilladzina anjalaka Allahu lin-nabi fankihu matabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'a wa in hittum alla ta'dilu fa wahidatan aw ma malakat aymanakum jalika asna wastaqmak rahmata bil jatid dukhuli wal istinta'i fahasalla minhu Audatu wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kana yamassara subaba man istata minkumul bata falyatawajjawa innahu ada agadul basar. Wa sanul padad wa kala tadaw wa waludi wal dudafi inni mukasirum bikumul amal. Wa jawijuka ala amallah bihi min istimusakin austasikum illa yaumil. Sedia kau insyaallah. Bismillahi alaullahi wali rasul sallallahu alaihi wasallam. Usikum ibadallah wa ya wa nafsi bi taqwa. Tino ko na. Sana. Ina ko mamagyan bukon sa. Bat mangini buko di ni pasaw makasawa pa magbalik. Sana. Tumtuma. Tay maong ko ini kahalal ka. Tay maong ko ini kahalal ka. Patanong mo ya ka ko. Tanong ako ka tungod ah. Musa dinilit ko sa mga kasalas. Kulang bulyo sa ina. Tanong mo ya ka ko. Ha? Tanong mo. Pag sabot ko simbolawan, tay maong ko ini kahalal ka. Ya Muhammad Irwin ka. Ya Muhammad Irwin ini in wakil kaku sin usba iwan waris papagbanahon na kay mo ipati maal nahar di hadlaw dunya sampai padlaw akhirat mihalan mo siya harga 2 taw 2 basing bulawan. Teman ko ni kahalal kako. Okay, ta. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in fil umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi asma'in qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halimul hakim. Allahumma alif bainahuma kama alifta bainas samai wal ardi wa kama alifta bainas salji wal ma'i wa kama alifta bainal jannati wan nahri wa kama alifta bainal adam wal hawa wa kama alifta bainal yusuf wal julaika wa kama alifta bainal muhammad wal khadijatal kubra wa kama alifta bainal lauhi wal kalam. Allahumma asmalahuma wa ursira arhamahuma wa barik minhuma waladan salihan. Allahumma inna nas'aluka imanan mustaqiman wa aqlan wa nasran rahmatan wa qarban manauran wa taufikan wa taubatan nasuha wa sabran jamilan wa lisanan jakian pakian wa janban makbudan wa malan makbulan wa duan mustajaban wa jannatun firdaus bi rahmatika ya rabbal alamin. Nakali kita tusik. Mayroon din kayo nun. Sigo ano siga? Ay, sila ba Ito pa kawaan. Uy, siga ba siya nagkawa? Ito pa. Oy, uli siga. Bimel. Ay, ito ang nagsadya. Maluming na bibingan ni mga bata ini. Sila may ta. Siya pa ubo ba ito iyan? Ya pa. Kaya nga tamo na pa ubo ba ito? Dali na kam. May hindi na ba? Wanda!
ginaundaw. Di manas ng tauhid maripat ujud mo. Lapan na hulod din. Maripat tahuin na wahid tauhid. Sa po yung tuksin sa inyo. Sa po ito. Sa po, agad ko ka ako, sakad na ako. Sabat pa yung doktor. Ito lang. Kasi may kamamadaw na. Ay, ito lagi na po ang Lingkod pa, lingkod pa. Siyempre pa mga katusin. Ampun na tura ko lang niya doon na sambil padluhir. Ini siya mo, padli mo siya. Ampun na tura ko lang niya doon na sambil padluhir. Mantap lang po siya. Asap ko sambihan. Na, pagilingan niyo. Giling mo katupa. Giling Ay, mausog. Palapas-lapasan yung nang karayo sa Biar ini giling. pagkaraya na. bay. Atong kaling ko na. Gilingan niya, di magsasambay. ay nusog pa to. Sangbay aja ini. Makagiling. Muta nilawang ini. Na, Ayaw pagilingan. sab baman ka. Ya ano na dyan, ingko na dyan. Napagsarawat na ako. Pandalas ng babae kain. Ya ano dyan, pi. Ito na ako muna sila si Dad. Ay, di pandalas ng babae. Ya. Ito na pagibahan niyo. Biyahan. Magkato. Ako ta maklimot pa. Yan na jalan. Cabut alat. Perfect. Ay, ilaw lang. Nagatuan na. Si Makit Giling ang babae sab. Bakiso lang. Taray nama. Tapos para kala na Si ako. Pandala. Pandala, ito ka. Ito na. Saan tayo mga katumya kain ako? Giling pa kain. Dayo man. Ato na ko. Buwada ba? Mari, matu, mari. Dead yan na dyan. Ito, nawat sila makasang kasi salamat matupakwa. Paano na kan? Salawat na dito. Buwan na si Jeta. Buat tayo magpamo na, ibakoy na ulit. Arito ka. Dari yan. Na, pagpangat ko rin na. Malabo pa. Lagi isa to. Habis. Kawan. Nabuntol ko, Mariang Karay na usap. Ay, dalin sa lang pamalang balang. Doa pa. Kaya hindi kaya katuloy na pihag. Ato na ako. Lima Allahu la ilaha illallah 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 La ilaha La ilaha illallah 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 La ilaha
Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin alaika nakhai wa alaika namut wa alaika nubas insyaallah ta'ala wa anta minal amin bi rahmatillahi wa karamihi aulakum salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin hayyin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa salli wa sallim ala sayyidina amin ya rabbal alamin wa qala rabbukum alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi majidan ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azim sultanik أولك نجل سوابا مكرنه وما حللناه هادية بالغة ورحمة نجيلة في سورة النبي صلى الله عليه وسلم أولك مرحمهم بالقرآن العظيم رحمة وسية مغفر لهم مغفرة منك جامعة يا ملك الدنيا والآخرة يا رب العالمين وبه بيسان إلا يوم الدين ثم إن إلى روحك من استعون بسبهم وطول القرآن الرجيم من أسلهم وجاتهم من أن تعلموا مولانا يا رب العالمين أولكم أبائهم ومن الأنبياء والمرسلين وصلى الله وسلموا عليهم أجمعين وعلى كل والصحابة والقرابة والتابعين لهم بيسان إلا يوم الدين أولكم مسبورين كسرنا وقبل تجاهرنا وتم في صالحنا ما لنا ولا تهنا أولكم قبلة ولا تسنى لاغرة وجل آخرة كل من من الدنيا إن انتهى يجالنا قولا لا إله إلا أنت حيوك وميتنا وبسنا عليك من قبور وانفعنا وربنا ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أولئكم من دجاهم وكربهم من أمة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات كافة أمة من لا محم جائرون لجلهم أولئكم من أمل جميعا برحمتك بفاس جنتك ومحل رضوانك يا أرحم الراحمين Allahumma anjil fika binurun rahmatan la yaumil qiyamah Allahumma ighfir lahum wa fihi wa anhum wa jalil jannata maswahum ya ayyuhan nafsul mutmainnah turjina ala rabbika radiyatan mardiya fatkul ibadi wa kul jannati summa ina ila ruhi rihan ruhan ila halal makam tampatul kubur summa ina ila ruhi rihan ruhan ila halal makam tampatul kubur summa ina ila ruhi rihan ruhan ila halal makam tampatul kubur minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ayaik minkum wal amwat munjil barakat wa yaqadir hajat innaka ala kulli shay'in qadir wa surna ulaika rabbika jalika fadluk min Allah wa kafa bil alima inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima wa qiridahum anil hamdulillahi rabbil alamin al-fatihah A'udzu billahi minas syaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya Allah amin ya rahman amin ya rahim amin ya Allah amin ya rabbal alamin wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in fil umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halimul hakim aulakum manjilur rahmat fi kulli rahmat aulakum manjilul nikmat fi kulli nikmat aulakum manjilul barakat fi kulli barakat aulakum manjilul salamat fi kulli salamat salamat ala nika ummat nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aulakum atina salamatan ya Allah selamat Jabrail selamat Mikail selamat Israfil, selamat Ijrail, selamat Abu Bakar, selamat Umar, selamat Utsman, selamat Ali, selamat Syaikhul Abdul Qadir Jailani Allah. Minta hidayat, minta kudarat, minta syafaat, minta selamat, minta mudah-mudahan rezeki halal panjang umur. Allahumma atina sarrama ala hubbika hubbi nabika wali walidina wali walidikum wali Muhammad wali Fatimah wali muslimin wal muslimat al aya'i minkum wal amwat
wa mujilul barakat wa yakadil hajat, selamat ning hadlaw dunia sampai pada akhirat, innaka la kulli syai'in qadir. Aulakuma innana nasaluka salamatan ya Allah fid dinina wa dunya, wa fiatan wa salamatan ya Allah fil jasadina wa salamatan ya Allah fil ahli baitina wa salamatan ya Allah fil ummahatina wa salamatan ya Allah fil qaumina wa salamatan ya Allah fil jamaatina wa salamatan ya Allah fil rizqina wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan badal maut. Allahumma hawwin alaina fi syaratil maut wan najata minan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma innana nas'aluka salamatan ya Allah haqiqatan madinatan sihib abadaruhu syariati ruhu tariqati ruhu haqiqati ruhu ma'rifati ruhu bi qudratillahi ta'ala ajabun maka Madinah ya Rasulullah. Allahumma badik muradana fi Makkatil musarrafa fi baitillahir ramwaqufan wa jihadatullah inna safa wal marwa Madinatul munawwarah lil akbari Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma abtalana bi kulli khair wa antajalana min halir khair wa tu'amilana ya maulana bi kulli khair innaka la kulli syai'in qadir. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim tauhidana wa sallim marifatana wa sallim arwahana wa sallim salamatana wa sallim arsyadana wa sallim arjakana wa sallim iwanina wa li jami'il muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa munjilul barakat wa yakadil hajat, selamat ding hadlaw dunia sampai pada akhirat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka imanan daiman wa karban hasyan wa rizqan halalan thayyiba mubaraka wa waladan salihah wa ilman nafi'a wa malan maqbula wa du'an mustajaba wa tijaratan lan tabura ya jidu ya ghaffar ya jabbar ya arhamar rahimin. Da'wahum fiha subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Allahumma wa tayyatahum fiha salam wa akhiru da'wana da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini naman pag saw-saw. Saw na ka mo, kung ano kita naman. Kali yung lima mo. Ang yung piyapag mo. Kapag na kami nag-umpi magsawa, mapapagkakas kami. Wala mo mga naka ba? Ayaw ko magsusan mamagkol-kol. Ito nga yung dulang niyo. Manis
Niat sin pangatayan kita kasuratan, janji ku kaimu labi patuhan, lasahon ta kau minsan kau bitu anak. Indah baita ilku bangaon nakapunang mo, pasalin ako ini aon bayakay mo. Kita nakaw dayang paglibunan, niat sin pangatayan ning kita ang kasuratan, janji ku kaimu labi patuhan, lasahon ka kau minsan kau bitu anak. Lasahon ka kau minsan kau bitu anak. Ay kung maharap si mga na nila, ikaw ra way dugain kalasan ko. Paubuha in mga piyag janjian, di lupa ko in mga niyabaya. Hakot baso siyang dalang, tiyahanan sin kita daya, kamatay ra intong tuwa. Sila sa ko kayo subay ayaran mo, tulungan ka daya sambil mugtuin na Pasko. Lumaas na pagkaptapo in pagkasilasa, in kamatay dumatunda para way susunan sin kita, in kita naglalasa.